Aha kua kei roto weke tere, aha kua kei runga moana, ko tahi te aronga a te Ohu Kaimoana. When we think about particular policy positions that political parties will take, if there's a concern that they could adversely affect the fisheries settlement or the aquaculture settlement, then we would expect that that they'd sit down with us early on in the piece so we can co-design that together. Ko Pahia Turia te hea mana o te Ohu Kaimoana e karanga ana ki ngā kaitōranga pū katoa ki te wakau i te wakataunga hi ka Māori o te tau ko tahi mano e iwarau iwa tekau mārua. I've never ever heard an iwi say that we were engaged too early. You know what I mean? It's usually too late. And I suppose, what's critical in any partnership is that we're open and we're transparent and we're inclusive of each other. If we're looking at formulating any new policies that may have an impact upon that relationship. And so I think, part of being constructive is us showing our continued commitment to work alongside, of the government to ensure that what we jointly come up with is something that reflects both of our views and aspirations. Te nuinga o ngā pāti roto i te whare nei, ka reira te pirangi te whawha atu ki ngā taunga kreme, ko waitohungia, ko whakaritea i roto i ngā taumaha. Tērā, ko te mea mo te haoika i te tau tahi mano iwarau iwa te kaumārua, kāroa nei oti, kua paua tērā ki te whenua. En koina hoki te kreme tiriti kai tāra wātu. Koina te mea i whakawhaiti ngā iwi i rau te marumaru o ngā mahi a ika a te Ohu Kaimoana. E mea ana a Rawiri Waititi o te Pāti Māori ka waka marumaru rātau i ngā mahi o te Ohu Kaimoana ki te kore tini i te kreme tiriti kua roa nei e arahi i ngā mahi hao ika. Ke konei mātou ki te whawhai, ki te tauārai, i ngā kreme tiriti kā roa nei e whakataungia e tēnei whare. Ki te whawha atu tērā atu āhuatanga, eka, ko te mea ka whai ake, he pakanga nui kai te haere. Ka huitahi a Turia me te Ohu Kaimoana ki te kāwanatanga haumi kia kaua ko nā naru wawati wakaro e taka i tēnei taupōti. We've heard from the current coalition and we've heard from previous governments as well that they don't want to be undermining or eroding treaty settlements, and so it's important that we work alongside them to ensure that anything that they're thinking about doing doesn't have that effect. Aha koa taupōti, ka mea mai te Ohu Kaimoana e kore e taka te kreme nei hei pati pōti mo ngā pāti tō rangapū. Te Kakenga Kawiti-Bishara, Taiuru News.